Haka jing leka Euro Under 21 Championship semi-final happening ke France Persia ke Germany. Haba pai syagani ke jing leka ke Germany kala khur ke nam chop hadin bagalala ban pelimsuk ya ke France hadu lai lanot. Badia gini ki lai gol kala yo ban tap haka minit ke bapra khat sau bad haka minit ke baktai peu plus lai. Baleng bangan ke jing job ke Germany kala yo ban Rung syaka final. Hagway par ke jing lekai hapdeng ke Netherlands Persia ke England. Haga ke jing lekai ke England kala yo bat penki jar nengkong haga minit ke ban riu peu ar leng bau Elliot. Henry haga minit ke ban nyau peu ar u ohio uli yo ban tap ya ke gol penia khai na ke mentha ke Netherlands. Bad haga minit ke ba pra peu san u Elliot uli yo biang ban tap ya ke gol pentam na ke mentha ke England. Bad dei lama gini ki ar gol ke England kala khor ke nam chop da ar la ka way bad yo rung syaka final jong ke Euro Under 21 Championship mentau senam. Haga jing lakai FIFA Club World Cup hapdeng ka Mamelodi Persia ka Fluminense. Haba pai syakne ke jing lakai baro artli ki Kynhun kia khai klemla bat penki jar nadu basdang ke jing lakai adu bukut jong ke jing lakai. Baleng bagan ke jing khai ka Mamelodi kala du ban Rung syaka raup 16 kat baga Fluminense kala yo ban Rung syaka raup 16. Haga jing lakai hapdeng ka Dortmund Persia ka Ulsan. Haga ke jing lakai ka Dortmund kala khot ka nam job adin kalala ban pelim ya ka Ulsan da shigul lanot. Bari ya ke shigul jong ka Dortmund ya ban tap haga minit ka balai riu leng bau Swensons. Baleng bagan ke jing job ka Dortmund kala yo ban Rung syaka raup 16 rengkat bat ka Fluminense naga group F. Haga jing lakai hapdeng ka Intermilan Persia ka River Plate. Aba pai syakne ke jing lakai ka Intermilan kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka River Plate da ar lanot. Badia gini ki ar gol jong ka Intermilan da ya ban tap haga minit ka nyau peu ar bar haga minit ko khntai peu plus lai. Hagoi pat ki jing lakai hapdeng ka Uruwa Reds Persia ka Monterrey. Haga ni ki jing lakai ka Kynhun ya lakai jong Ramos ka Monterrey kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Uruwa Reds da saulanot. Bar gani ka dai ru ka jing job ka beningkong jong ka haga ni ki jing lakai Club World Cup. Bad leng bag na jing job ka Monterrey rengkat bad ka Intermilan kila yo ban Rung syaka raup 16 naga group E.